Mayam Kumzari Impact News ki Manung Mayam Tram Nongsari Manipur si Afspana Matam Sangna Namsindra Leraba Masiki Marumda Mihat Mipun Misi Binaka Yakra Matungda Hokipa this 2004 ki Matam Dagi IMC ki jurisdiction in Impal Municipal Council was in the corporation Haraba Masiki jurisdiction Manung Kaktata Haiba Aspasi disturb areas Loktokuna Aspas Loktokiba Lona Matang Matang Lapasina 2022 da Manipur ki Valley Dalaiba district sing Dalaiba police station Tara Mangadaki Amsu Tengkang Hanma Tengkang Goina police station Tara Mangati Asas Lokto Matung 2023 da Muksu police station Maria Magam Loktokuna Punna Manipur ki Valley district taki Punma Manipur taki police station Tara Mapangi Mapam Dagi Aspasi Lai Rudraba Matungda Housing si Haukipa May 2023 May di Horokpa Irang si Maka Samtarakpa daga tongan ba Tampaki abadi Singi Mapam Singda Kusukulagi aduguna ba Kalaring Singba Mayama Laiba Mihami Pun Misi Mina Mayam Tolak Basiki Maka Satarakpa Amawaina Manipuri Tampaki Mapam Singda su Police Sing aduga Police Station Amadi IRB gi nataga MR gi Lajiripa Kusukulai Sing si Laki bagi case Mayam Sulaiba Hai Kulai Sing dasu Pikalang na bagi damang tagamena so apil kaya tawkiba laikre adu marakita hokipa September hokipa January kunmathoi asida Manipur ki asung irang asida yamasa uba role ama loriba separate administration taliba kuki ki CSO kuki ki MLA kuki jo furuki MLA tarana India Home Minister Amit Shah da memorandum pishale karama memorandum tampaki mafam sing deki lauthoi ba spasi amuk reimpose tawbiu Haibina sing ba aduga tongan demand sing yauris su abrogate tawna ba khonari ba sing chi yadana ba aduga tongan ba mori gi laiba police force sing sida lauthoga central force sinbina ba sing ba tongan wafum kya phungde du maru ori badi Manipur gi tampak pham da lauthokraba aspasi amuna reimpose tawbiu haiba wafam sini masi madang khana na da Impact News ki sidol election bipse ai ga hek thangna na election bipse Manipur Human Rights Commission gi hana gi acting chairperson oja Khaidem Mani ni oja Khaidem Mani tra nok se ha ta Maya Deling Sinbira Manipur University ki Department of Economics ki Professor of Chinglen Maisnam oja Chinglen Satran Noksari Om Suboy Deling Sinbiri Paja Pradeep Phanjoubam editor IRAP ni oja Pradeep Satran Noksari ai han mase oja mani da si concern oina hai tare matam sana hai ba aspa si inhuman act ni masi yamna tamthiraba duga mioi bagi human rights yam signa act ni haidana tongan commission kya na so haidana leiraba adubu masita miyang apa matuina aspagi against the aspa lathona without Manipur gi irom sarmila sanuna matam sana sara hen wajakhiba Manipur miyana masigi maramda saitheng kayama nanghiba not only Maitai community khaktana tana tongan community singsu saitheng nangrabani mafam kayada adubu asigumba khongthang ama law and order reforms phagalakle natra desabira lauthokibadagi asigumba phibam ama lakpasi amona repost tawbiu haibi wafam lakpasi adum haining haidana dum haibi aba wafam oibra masina taga logi miyeng di yengkanda moin haribadu ilakpagi wafam leibra kamai miyeng se hoi abujubagi phabu phatabadu de adum de sang bu chalro ko loina makhangna re karmaina hori kholi haiba naga hostile gi hana tawramba de gi Manipur union territory wedding de gi tawramba di state orapa de 1980 gi September 9 de gi entire state of Manipur Impal Valley yauna chanaraki bapot ma leiba adu miyam sina Manipur praja punamakna human right kanba pamma praja punamakna loina makna human rights akan se armed forces special power sector masigi disturb area status se chalai ganu lawthu u apachapa masamakchi di central ko iba central ek nina central government na tawgadabani aduga disturb area status tawbsidi masigi Manipur governor na haibadi cabinet na wale lawraga governor na tawgadabani adubu ko na semdokpa amada central government gi home ministry na so chalai bangamme for example Nagaland da state government na lokto ore chai kharing mamangda central government amuk impose tawsile aduna adugumba inhuman by act achina power chi am section 4 da even kogi habildar gi rank te gi tadaba amana ira laina mi ka pa yai haina mana khalagadi in his opinion hairagadi habildar me gi status na my opinion piduini achi tawragadi ka pa ya ba hat pa ya ba gi pot am oibanina masi phate haibana even British na Mahatma Gandhi aduga Netaji Subhash Chandra Bose matum tu da quit India movement to mayam chinam tana bagi da mukta 1945 ta kalida tauba koi gi August 15 dagi tauba entire
भारत पुनमक्ता तौबा अदुगी मतौने लौरिबसे अदुददी कैप्टन की स्टेटस की तादब मीना हारिबा पावर से सिजनहल्लेबा बट इंडिया ना निंगतमब कांददी निंगतमब मतुंग चही मापनगी मनुंगदा 58 दी मणिपुर अवांग नोंपोक्सी नमथनबगी दमक्ता अदुगुंबा हबिलदार की स्टेटस अमना मागी मोता हाथ पर नतन उपाय लेते हर बोदी सीबी याबगी मरम ओहन भी याय समना हरदो कोइथो उदरबसु हाथ पे याहल्लेबा लाइसेंस टू किल लाइचे चम चमना अदुना अदुगुंबगी पोडम ओरकपनिना मसी तौबा चुमदे हाइदना ngасai अंकरना केकेना पनबिरी बेदुनी इसन शर्मिला दु सही तरह तरुकनी अदो चराय हनमदा हंगर साय हौदो इबा ओसो जोग आंदोलन हौदो इबा महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन असीना हुदोक्चरंबा मागी चराय हनबा खोटपा से ब्रिटिश ना ज्ञान ताबनिना मोइदो रिगार्ड तौबेबको अखोइगे लेरिबा इंडिया मचा मुबा ब्रिटिश की महूट सिलोरीबा सिंगसिनदी मधुगी महात्मा गांधी फॉलो तौरगा शर्मिलाना मणिपुर दगी अबजबा लोथोक्तरबदी आई सिद्रिंगाय चराय हनगनी पास अनटू डेट इन तौबदा हेनिंग हेंजो हाइबिगी मोंगदा तौरे नमतदना चैत्रा तोक्तो काइंत मची लेंगदरमनिना अदुदे आइतोए अतोपा मिसम येंगैन तौरे अदगी मागी अमत तौरे अदे अते मैम तौरे अदगी इमा मापन तरन थोइरा कानो मुसिंग कोम कौरे 2004 दा असम राइफल लेरंबा कंगला की गेट ममंगदा नोय अपसबा सिनरगा रेप तौबा नत्रदो अद नमागे सगलोन लोयरबा अखोइदा नोय रेप तौरो यामनी काइनगाइनी हाइदना तौरप कानी खांगबा ngamdadra matamdugi कांग्रेस की अदुगुंबा गवर्नमेंट दुना कनुसी मनमोहन ना लुचिंगबा प्राइम मिनिस्टर सिना अखोइ जीवन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज ओरंबा आई हाइपन निंगसिंग मनिको लोन मना खंगनरबनी असिना कमिटी मसेमगा रिव्यू तौना बसेमगा तौबदा कमिटी इजना 2005 ता रिकमेंड तौरे मसी एक असे पोमों लोथोप चुमी रिव्यू तौरगा पोमों लोथो मरमदी मसीना डिस्क्रिमिनेशन तौनबा दुगा म्यूट मिनै तौननबा अदुगुमा पोट अमा ओइरे अवांग नोंपोकी मखन खुदिमकी प्रजा सिंगदो अदुदा अखोइना इंक्वायरी चटपदा मोगी जवान लौबदा मसी यामना फत्तबा एक मु ओइरे से हाइहरेबा सिदा थ्रेट टू द नेशन अला आगदी सेंदरम तौरगनी अखोइना यामकना स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन दका ले नागालैंड तौरसिन साइ कनसो अखोइ नाउ खाइदम मनि जो मिखे नागालैंड असेंबली दा अनिश्वर मै कनसि अस्पा दका लेत्रे असेंबली रेजोल्यूशन अतगी तुमने कैबिनेट का हाइबनत्रे असेंबली रेजोल्यूशन दा अखोइ अस्पा ले दका लेत्रे हाइबसि हाइना सेंटर यादा डिस्टर्ब एरिया लाउथोरगा दम चलिना अस्पा चलिना अदना सेंटर थमगे मोगी परसेप्शन मोगी ओन रीडिंग ले मोगी अंकल जरमनि अंकदि मतुंगिना थमोन थोय हारिगम थमगनी अखोइ स्टेट नथिंग बुसिंग मोय बसम अदगा कनसिदा स्टेट तौइसना अखोइ साइ हाइ डिस्टर्ब एरिया हान लाउथोपा डिस्टर्ब एरिया एक मई चुबने बसिना सिना माइ ग्राउंड सी हाना डिस्टर्ब एरिया लाउथो कान अस्पा थमलगा बा अस्पा एक मसामद यावजरे बसिगी कनसे डिस्टर्ब एरिया लाउथोनो बसे अमेल सेकेंडरी लाउथोगा जांपा अदुगा अदुगी पोसिने अदिरा साइ हाइजन साइगी अखोइ थ्रेट परसेप्शन सिदा नाकनानि जांग मांद्रे का हाइबी उनबगी पोने सु हाइ तमो खाइ मने सु जाव हाइबी हेगो अदि अस्पा सि लाउथो कान सिदा खलिसी सोमदा मैप्सुल कंट्रोल तौनी सोमदा इरान लेरे खोले हाइबी कनो एलिगेशन ने अदा खोइ सुम उबी आबसि कमाइ तोगेदा खैगी खोलाइसे नाकनानि मरो थोरि फै नाकनाम तरो थुब्रि यारो सिगिसे अदना खोइना ए उबदा हनकदा मिखर सिबगी असोमदा कापम मी मरी कुमथरा कापम पोलेना तोका आमी हल आमी गा हाइजे आमी लापस सुम लाचरम ओयाइबा अदा खोइना सुम खान याबसि लाकासिदा सोमनाकनदि खोइ खोलाइ पाइ म्यामसि लोप कामुनिना असोमदना फोन पाइबनि अदुम आर्मी ले सुम पाइमिना लाइसेंस गन्ने हारगा सोमदना लोप कामुनि आमी चंगि कानसि लुइ चेनरमनि खं कानसि आई सुम उबदको तासेना अनिसु कोलैबोरेशन तौरमद्रगसु आमी चंग्रे अदुइ खोलाइ पाइम तुंगन्दोमनि कुमोरजि फट लागा माइ अटैक तौरमि पोसु ओरमि याइबा असि पोसना अस्पा लागादि अस्पा लागादि खोलाइ पाइबसि लेरो अदुना कानसि नाकनामने हेना एसिमेट्रिक पावर सि कोनों जाब हेनि हाइ पोसि सि पोसु लेरो अदि पोसु ओरनो माले अदु साइ हाइबा खोइगी खनगी थ्रेट परसेप्शन सिदी सेंटरना ओइना एसेस तौरगना अखोइ सिदा स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड तबदा पुलिस स्टेशन 19 नि लौथोकि जाइसि पुलिसना पानंग मनि अदि आमी औरु सारे का हाइ पोतने अदो अस्पा मसामकदुदि मयादि हादि सि डिस्कशन अखोइना शर्मिला होइना तौरिंग अदा कि चरा हेलिका दि नैनर लाइ मासि कमाइ तो ना
haziki matam sira haziki log chana dare human rights se posi am tin sui he posi bo masano chok kira hai tare that's why time sira khoi gi justice jf varmana pass ok ba ko na masu regulator ko people like his mana khoi gi gana mata da rape ke sam thok am da kitang modify tore sigi je gana gi gana man ma gi ruling do my ruling hai si mayan hai si Afspa is military system nina military system kan sira military is the yek na mathena na pathamane citizen citizen yadi adana sigi to yadi heavily yela kan sira loan or gadi state anum state ki police mechanism li jadi sen handle to no have pone ba adena mana asisma su kitan kan to na nakana ni da do's and don'ts ka listam thola ga si to dia de ga police ki meeting bang mani ka hai monda law and order problem ni aruga khoin da sena Afspa sena gadi fare sena ga gadi military sena ga gadi teneri kamuse yek na manin lauthok biro hai leba thena kan military na teneri kamusi leba atopa kamu ni hai mo da vai president state has heavy kamu da oina changkhala si adu gadi phare natra gadi haji army si so ya de adi level one ba argument le ko quite first layer arguments hai si yek na thena kan ri yani yena ma gadi thena khon thokti si army si no ya de hai kan sa si posne ya fundamental in ya de bo masi sumba demand ama inong nong na ko gi hingalak pase masi ko gi dustbin da changraba adungba aidi kanu ne lawe amu ko tho ganda amu nei na basina lakadoi basina pigedriba message hai kari no haida ko o makoi ki character se masi taliba kangbugi magi character si pithribi pummana khang kane maram di kai no haida Afspa na ko gi malem pummana masak khangri se masi kari dei no haida maru na koi Manipur da ko gi Afspa ki map da hogi ba miyam gi so ba yose mass movement ji am democratic oiba mass movement ji masi khwai gi chawba ko gi iho yam sang su to gi yo ma har gi ko gi India da haidare masi ko gi Manipur da hogi ba Afspa gi yo sine lawe yam sang decade long movement amane mass movement ado hariba sigi ko gi yo se sigi magi phajabasina mu kamai to ge da sigi protest action si masi ko globalize to gi ko ne globalization ai se pot ka ta gi nate ko mindset su tawi ado iho su dum tawi madu gi iho sing du da yaw gi ba amane ba Manipur na piba Manipur gi miyam gi moment gi adu gi contribution ma hai tare ko maram de ina hajari se kari no haida Afspa gi moment lakpa matam da di masi gi mayok ta lakpa matam da di akoi gi khut tingthok tringe da mina ko gi mateng pang ba makal gi koi moment oi ge solidarity right malem pumbagi mafam punamak tagi solidarity sa khwai gi chawna fangi ba adum eho makhala ma har ga di Manipur hogi ba akoi Afspa gi eho sine adun sik akoi gi parliament ki matam da su manung amasung apan da su ya masigi akoi gi Afspa gi mak tani ba haro ga di hakta koi hainer ba tawdana akoi gi magi protest actions da hakta join tawra haidi masi hainer ba ta akoi gi aduga le bizana te Afspa matang da iban ngasi akoi famina ba ta za phangdana tamani koi ngasi famin jari se akoi yana na koi student ki activist moina thorak pada akoi gi thabak pi oina akoi jel changna gi thorak pagi hek han ba unabasi tamni unai tamni matam da koi gi civil liberties and human rights organization claro matam ja Afspa gi yosi kan ba matam amane right ayu din dang punamak masi Afspa ji koi jumdong khuding gi kwai gi maru oi wai ma sina za batang da koi hajing da Manipur gi CSO sing ji Afspa gi songolakpa Afspa gi ke salaga maduda ihau to laki ba adu gi ihau du spirit tu di hoji gi sumaina ga organization masing je akoi gi fertility gi yang wang ba adi angang lam ti chabo andar ga organization masing da chabo che pangwa na pa su manati matam du di kai spirit leba masagi tasina thongna pa ba adagi adugumba integrity leba adugumba organization mam si Afspa na su photoki istitagi photoki ba ngatan adu tamni ga hana na unarisi aina kanjabada 1980 ga 4-5 oiramnin khalle sidagi tamni ga dum unareba haidi adu moment da dum yaw hawre ko activist moine student ki ada matam da akoi gi 86 da di mapan gi MP mayam kari kra aisu unaba chatle ko satra gi activist moine adu jen yudi oro dale university de gi oro tai Kolkata university Jadavpur university south lom da koi Hyderabad ki kari gi lei ba mayam se masigi support se yam chawna lei
ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯗꯤ ꯑꯄꯁꯄꯥꯒꯤ Against that. ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯍꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯂꯤꯗꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯄꯁꯄꯥꯁꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ 2024ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ 79 ꯁꯨꯕ 70 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯕꯤꯗꯅ ꯑꯄꯁꯄꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯔꯤꯄꯤꯜꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ 14 ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯆꯜꯍꯟꯕꯗ ꯃꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯈꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗꯔꯤꯇꯤ